May kagwana ta Voices Unveiled with Guikhan Season 1 Episode 25 Kauriu Laudery. Asai hai new kang guest na young and dynamic entrepreneur kata punggola na ba may kagwana retire na ba may Akiwi Infra Private Limited Company tuang co-founder brother Pousuikam Nkingchamei ta may kagwana kang presence lam tong the. Kuma brother tani welcome slawe ni tuang show how kuma tao na itong interaction kahau nu kang anong self introduction ta kasaki lapo. Okay. Rap khan si thoi mai ram ge ki tho hai ko mai goi kan mai platform kho interaction su khang na ka gan tilam khang ta gui kan ni ka tu team ngoi na ta ko ma doi na thon ku we azan roi Pousuikam Nkingchamei tu we ata aram niam kho pon la we niam ning tu na ni full kan niam ni ka wai tin the mà niệm ninh khảo bốn lâu ấy hay có mà niệm ninh khảo rồi first education tu nè ram niệm khảo primary school khát này primary school khảo rồi có mà education na cái học tu thế còn là 2000 cũng rồi hay Tamenglong Don Bosco khảo cái na school có mà Don Bosco khảo class 9 phép pulawe class 9 khore class 10 higher secondary school Tamenglong hota padana koitroi metric pass na class 11 12 khanga Delhi godathe koma Delhi University khore BA political science khoi graduate sulawe graduate sulawna koma MNCs khonim ta khan kha ta lawe graduation lawyer khota ai ta khan kha civil service hang coaching ni talawe ALS khore coaching ni talawe hai kuma coaching ni talaw ta ni ta khan kha ta law na ram hanwang do da tong the ta sun ho ai Guikhan ward number 2 Tamenglong kho kuma long na bamme ro la thai kuma sana bam de la da ro ki tho mai pui la chuna kai khon kho ting mi pom na bamam jang ro cũng mấy này sẽ hôm nay thế sau thui ngắm mang mấy này bài này vẫn thế viewers là nàng tổ tiên mà gọi rồi qua lại như thế thì là rồi là sao lâu ấyถึงก็ไปนะคะ introduction ที่จุยเนี่ยจะลองเทก็มาร้องแล้วนี่ซาจุยฮักเดนางเรนก็นิ่งมาในเด็กกิ้งมือก่อนเขาก็มาร้องไม่ซ้ำเลยนะก็มาจำแบบที่เห็นอยู่ซ้ำไหมนี่อันนี้ก็ถูกถ่ายฮักกุมซาตรงรับก็จบมันนะอันนี้ interaction สุขังกุมซาบ้างเวลาที่เห็นกุมหลานนั่งตรง introduction เขาแต่ questions เก่งงันรันปัดนายเห็นนี่ก็มาทั้งสนักมัน false แล้วเขาก็มีถ้าเตานั่งตรงเตาตัดไก่นะบ้างไม่รับมึงไม่นั่ง introduction เราก็มีแต่ก็มาตรง competitive exams มาก่อนนะ students คัดสวีทเขาไปพูดตรง hope คัดนี่เห็น exam clear สุนัขก็มาofficers มีฮะก็ลงคันตัว experience แต่ก็สาก็มาสาแล้ว success story นี่จู่ไอ้เฮกมีกี่ failure story ทุกคนนี่ให้ exam ตรงตักที่น่าสาแล้ว okay civil service lam khawa aya successful sum khe ni so channel la hai kom me tha company kom me tha goi bane na ho an cham long am khe ki tho atong personal experience na sai ho share su la bane la bom do roi pui pu the hai ram nga community the ani wa civil servant na khapuni kuma karam ni de tum pressure ni sai na ye thoi na kom tha thoi nga si student nga tong mentally hammered law ka mai na ye ani society ho ni hai kom tim ho ani school ku na hai kom aim and objectives high tech tum ni thoi ma kuma civil service thani the na tho kuma tat na focus ni suna sulawe ki I studies how bright to haram ge always a second class student ni ki kram ni the na graduation law na 6 months ALS kha kuma coaching talaw na preparedness na full focus na tho ta kha tho ai exams ti lawe ki prelims si kon ngam khe another year try to the the kon ngam khe for the third time try to the the prelims si clear lang ngam khe so after that I tabui so thawai pani bo
instant failureมันเข้า realize ตรงนั้นนี่ community รอยก็ถ้าใครคนปังรอยมาจนนะบ้ามันจะไอ fulfill สุดมั้งแค่ก็มา sense of failure นี่พวกนั้นเขาจะไปนะปันติเขาได้จะสวมมันนะคิดว่างั้นมาบัมสิไอ focus นะ try สุดแล้วกันไหมit is never a waste นี่ civil service ตัวง example UPSC ตัวตัวเขา success rate ไปนั่นเร็ว2005 ตัว applicants there with it is more than 10 lakhs นี่ so 10 lakhs how vacancies are 900 something na na so if you compare the percentage it is 0.1 or even less than 0.1 so high marana compete subam khota post vacancies are rare out of 10 lakhs men's hang selections la mai around about 14 plus ni 14,000 ko mai khoi troi interview hang selection la da mai around about 2 to 3,000 or maximum 4,000 khoi troi clear suni mai to 900 something dena so hai marana wang hota you have to be either brilliant at the same time very lucky ni kan ni selection mai bu thau roi hai bo za da khana bui thia su ta aspirant pang ta lau pan nu pani bo na screen su tim ho with the level of competition ani ka ha khe kuma vacancies ma am jang right ma goi na ho success su ma ma tung condition ni naim to ki tho a khang goi ma khat roi atong whole college journey 3 years of college on tho 6 months I focus on coaching tala ma ya knowledge so fight again so we lam ki tho basic khore ka hawdan na kani tong coaching strategy ya basic khore ka hawdan na after graduation na cover sunga na subjects gs ka goi na cover so wa ti ma tho a khang experience rap ma tha knowledge so guide na I pass sunga ma si gain so mai fight na na ye na salon yeไปนะคะจงกูเอกไม่กวยนะinterview กันนี่คนนี้ก็มาสาวแบบนี้นี่ clear สมัยสมัครมาโหกันลังคาเทคเมดกี่ waste สุดมันกันนังตาสักกันแต่ก็มันนี่อันนี้รู้บ่ายไม่ไลน์เขาตอนนั้นบอมสตีนี่ตรง mentality นี่รู้เจ้าไม่เทียกขัดไม่เทียกแต่นี่ helps เราเองนะมาใช้ให้รู้เขาตัวบุยตรง point เขาเลยนะให้เขาว่าไอ้บัมตินะกางแค่ก็มา save สุดนี่เหตุตรง turning point ตัวนี้ก็มา decision เสร็จแล้วตอนนี้ติดนะ share เราพอ okay I kelas ham to kuma level of failure ta tho pick kho ku tang the magoi roi lani bam ta ai ngam khai to realize khota options aya kanai ka thom pare either master takai na research su the khoni or else corporate tong experience a khawni ka sai na ye lam gi tho right after class 12 I class 12 atong class 12 exams paper last paper loid up to no job interview tare I alani lamai to te ma tho tat na job interview ta tan ga ta tong HR puro nang allow the as asai roi board exam loi na to bui long ning pa na interview ko mam to cho na than ne with I roi kuma frankly sa the ma'am number 1 I need money number 2 work experience again am jang roi time waste kuma tam thong the na ka khaw kuma frankly suna atung difficulties sa share lot ke nang allow da ke nang class 12 pass ma khata company policies suna tho ani recruit so ma ke itro nang training tat bam gan khaw kuma nang tong 12 tong resulting phang kan ni de hai kuma jang roi nang ta select lot han na select lot wa kuma right after class 12 but graduation ngan na kuma companies khawa multinational companies khawa kuma site to site kuma talna ti ma tha corporate experience ni sa nam jang ra either go for master and do research or go and work MNCs khata ni putuang option kanai tho pathe aya sendu ini sa ka ge nam jang ra cities kho survive chuna
ไอ้ก็มาappointment MNCs เขาทุกมาตอนนั้นบ้างนี่เท่ตอนนั้นบ้างเขาจะ another option นี่ explore สุดเว้ยไอ้อะฮันไหนนั่นรับมั่งไม่ตะบุยตัวของเขาแต่ละทางไอ้พนี่บ่นะไอ้นี่ขัดเนี่ย at the same time แล้วรีพอร์ตมาตรง habit นี่ใส่เท่าไหร่ดีมาท่อ competitive exams เขาสุดนะไอ้พอดมาเสียbooks finance ลำเขาก็ถ้า company startup สุดละปังตรง autobiography ก็มาไอ้ก็หาหน้าพอบำรังแต่ mindset ก็มา shift สุดกันเลยแต่มาท่อไอ้แต่ตอนนั้นบางสิอ่ะตรง future คุยแล้วนะฮะไอ้ตอนบางนี้ตรงเราไม่เคยตรง mindset ก็มา books คนนี้ influence สุดกันเลยโอเคไปนั่นถึงก็เท่ก็มาตัว exam ตรงหลังแต่เลยนั่น MNCs เขาตาเล่าไหมตัววีตรง company เขาตาเล่าเราไม่ได้แต่ถ้าตัววีตรง experience นี่ตัววีตรง line เขาต่างนี่ก็สักก็มา share แล้วนะครับโอเคไอ้ class 12เลยเรามาก็มาตอนเขาแต่ไอ้ MNCs กัดทุ่มเขาตอนเราไว้college กันนี่ part time สนับตอนเราไม่ company สิเสร็จหน่อยตัว first company iCore ตัวนี้ US มันตัว company เด้ BPO สนะ business process outsourcing ตัว company ขัดสนะ Delhi NCR Greater Noida เขาก็มากันใน office แล้วเราท้ายตัว first company ฮะ after that Genpact คนนี้ตอนเราด้วยให้ตัวนี้ MNCs หมดเด้ BPO หมดเด้มาข้ามเลี้ยงมาด้วยไอ้ Microsoft ขังตาขันนี่เสียตัว last option ตอนเราเว้ยให้ตัว last เท่ Microsoft เขาก็มาresign แล้วนะรำวงดับตรงเท่โอเคคุยกันเขาเรียนก็มา shift สุดตัวตรงแต่เตาเพราะใน private company ขัดในตรงร้านปนก็สุดตรง journey แต่นี่ก็สักมา share แล้วพอโอเคMNCs เขา experience ก็จะพังเด้สามคิวตรง first company debts collection second company credit cards company third software kita I experience phang maya gai na mai ta ani tong ton bam mai tong line khaw simpiu rap to ni mai tong experience ni ma ge kita company kha khaw ton na ma sai kaza ri wa khaw tong mind ni tin broaden sula we ni hai ko ma ani pa ma na goi ko ma ton sa ma kani tong startup sai su ta company na ye kani hai ko ma share su na relate su na bam gang hata ma khang ni knowledge so goi mai phang dai plus ni roi kum ton ni tu bam hang hata ma pa ma roi ton ta kam ta how gang hata inspire ni ka gai mai su mai na ye ni kha ni sapam pu ho kum bam he oi ta bui ton up ni bo tuang long ning ni pare ma oi ram kho pa na hai ton pa nei na ni wang tong ram ge ki tho atong ton na ai thak lau na wang kan ni the rap khat ho ton kan ni the na wang nge 2016 June kho ta ai wang tang rap atong ideas goi Delhi kho office kho dong hai ton pa nei na ka khan na ma goi ram kho wang practical sum khe ai hai ton pa nei na wang ma ta ram kho practical sum rap kho ta bui ton sa goi pa ni bo tuang questions ni sai bom ai ram sulam thia ma nga koi tong dukan ting kom sui bu dong ba mai dukan na khat ni ma pui roi dong lang zona ba mai dukan ta ai ram sulam thia ma nga for about 9 to 10 months kadang khang nga kuma dong mai na mam nong krara tha kuma nga dong lang zona ba nga kha mai pui ga se roi bong nang tiếng cơm rượu rồi đúng không? Thà phải đau thì họ tháo phải vào vấn đề mà mà thật lắm tuồng experience nói kì hay có mà tuồng line ra mà họ tóm bấm xin ít thôi tuồng focus at the same time ai Tamenglong bazar ta research rồi nè ta bui tóm là tháo gọi bên này bỏ city sang look my lifestyle là này họ applicable suma se ta bui tuồng ideas generate su thao gọi ni bo
for few months I come study suna Tamenglong market research suna hobam lawe ไปในทุนกูไอ้กูมานังครั้งนี้กุ้งสีเหมือนกันของไอ้นั่นนี่ especially อันนี้เกี่ยวกับ positive mind แต่บางที societal pressure นี่นายเป็นนี่ DU student ค่ะจนนะ Microsoft ค่ะเรนนั่นหลังใครจะนำมากุ้งสีของไอ้นั่นนี่ให้ period ไปนี่กูมั่นสินะฮะeverything makes so much sense นี่ตาหัวนี่มา waste นี่เราไม่ได้นี่มาสาระนี้ให้เขาแต่ก็ไม่ถ้าตาหัวนี่อยู่ตรง main สุดนะตา Akiwi Infra private limited company อ่ะตัวบุยเขา formation สุดตัวบุยตรง objectives เขาไรนี่ตา entrepreneurship เขา good บ้างเมนะ business line กันกันนั่นนายเอกมีที่ construction เขา good บ้างเมตรงกระสักตึกมา details มาเนี่ยสาระโอเคไอ้ล่างจอมพอเรา continue สุดแล้วเป็นได้ล่างจอมนะบ้างอ่ะแต่ไอ้อพาร์ตเมนต์ใช้เดลี่ครอยปันตัว seniors ปังทำไมเราขอดูกันตรงบ้านปังนี่ไหนอันนี้ได้คนนี้ตัดนะไอ้ตะบุยตอนนี้เท่าไหร่ปันนี่บ่ไอ้เดลี่ตัดนี่มันแค่นะ Microsoft ครอยปังรับตรงกันแต่ job opportunities นี่วางไงTCS นี่ Total Consultancy Service one of the biggest and most successful consultancy service in India อันนี้เราเนี่ย offering กันนี่ตัวตลบตัวนี้ salary offer กว้างไหมattractive สุดฮักเกincentive parameters ก็ฮักเกปุ๊ตัง Google วางนั่นเด้อันนี้ Google ไม่ก็น่าถอยบางคนเด้ Google company กว้างรับตัวเขาแต่อันนี้อารมณ์ไงนะบางคนนี่ตัดกันละคนนี่นะเขาว่าไง Google เรา offer สมัยMicrosoft ขันต่อบางดาวตัวสอง double offer สวยนี่plus Google ถอยงานปรีเด้ even working for Microsoft อันนี้บางเขาถอยมาให้กี่ mainland India เขาว่า example ละ Delhi NCR เขาว่า Microsoft ตรง tech อยู่ในปั๊มกันเขาแต่มันใช้บางเราใช้เขาให้กลุ่มใหม่ได้นะถอยงานปรีได้นี่ self introduction สมัยนี้แต่ another thing is Google ละถอยงานปรีแท้กับคนรวยนะ household name นี่แท้ Google รวยแก่วงรับตัวเขาแต่อารมณ์ไงแท้แต่ถ้าการละคนนี้นั่นนี่หนึ่งประเทศที่เขาขันcorporate world เขาแท็กกันนี่ให้นั่นแท็กกันไทยไลน์นะคุยบนเรานี่แท้นะมาปั๊มน่าได้คนนี้ตัวบุยตอนท้ายเจ้าหน้ากันนี่ตัว suggestions อันนี้มันใช้คัดสุนะ mentor กันกี่นะมากันนี่รวยแต่ mentor สุนะรำเขาให้กุมได้นะตาเขานะlast เขา options ขัดที่เรานะexplore สุนะ dealership ขัง pains ตัวเขาexplore สุดแล้วเว้ยกี่พวกเขาแต่นี่แต่แมงลงpopulation นี่ง่ายกู้ขังกี่นะคนแท้ตัว dealership reject สุมัยreasons ทันทีกี่ there is no enough population ตัวนั้นที่เราละมาแต่ hard work สุดฮักนี่ไม่รู้กรัมบัมกันแต่ population เรียนะผู้บังเขาทว่านี่ที่เรางำแค่นะก็กันแต่capital นี่มาไงสามท่าตัว spending habits ก็หักรำมั่งจังครับพวกกันเขาแต่ Citibank Microsoft เขาตัวมั่งดาวตัว Citibank ปังด้วยอ่าง credit card นี่ที่เราเว้ย in terms of lakhs credit limits นี่ที่เราเว้ยนี่ Citibank ส่งพร้อมอ่างรวงไง would you like a personal loan นะ amount นี่ได้สินักนี่ที่เราตัวนี้ without a second thought yes เราเนี่ยมาอารามเขาเขาล้นพังนี่หมายถึงนี่กุ้งหักเกนี่ banks เขาทำอันนี้ salary or if you're not a government employee good luck นี่กุ้งหักเด้explore กันงั้นสุดแล้วเด้ที่ offer วังกันแต่yes สุดแล้วกันให้ instant loan นี่ yes สุดแล้วกันนี่ตรง terms and condition fund เขาได้ accept สุดแล้ว within 3 minutes ตัว credit เขาตัว zero กันงั้นกูรับเขาบัมตั้งงั้นขนาดอารมณ์ง่ายมาเลยนี่ให้แต่รับขัดสุดแล้วที่มันถ้ากูมา recover สุดแล้วเนาะ last option is to go back and work in Delhi คือผู้เชี่ยวแต่ก้าวขนาดที่มันลงในบัมจูมาให้นะอินฟัลไก่เท่พวกเขาแต่จอยบุ้งรุเขาบัมปูวิธีนั้นทำไมอินฟัลเขาบัมไหมก็ตัว best friend one of the best friend จักกี้ก็ไม่แต่ถอยคนเดียวแต่จักกี้ก็ไม่นี่ businessman เดcontractor ได้ไม่ได้นี่จักกี้ feelings แต่ว่าตรง petrol pump ก็ไม่กันไหนดวงก็มาตั้งต่อหน้าบัมเขาแต่ไอ้นี่ไก่นะไหนแดงเขา
หับต่อข้าก็มาเขาบอมเรานะแต่บุยตอนนั้นถ้าก่อยเป็นนี่บอกขณะตรง suggestion นี่ก็มาท่านนะบอมก็แต่ mentor สุดแล้วเว้ยขณะตรง own personal experience ของเรานี่I grateful สุดท้ายได้ใส่ขันเราตอนนั้นนี่ I รับแต่บุยตอนถ้าก่อยเป็นนี่บอกตอนนั้นถอยมึงบอมก็แต่จะกี่ขนาดจะไอ้บ้งเลยas อันไหน construction ตรงขัดตานาบอมก็แต่รำเขา lubricants แต่ CB ก็เขา engine ตรง engine oil นี่ lubricants ก็เกณฑ์นะพูดกี่รำเขาพูดตามนี่แน่ fall แห่งเราไกลเราแต่ที่ให้ตัวน้อยถ้าก็เกณฑ์ให้ผมได้นะก็ไหนเรา context นี่ตีเราก็เขานี่มึงงันนะปวดไอ payment สุดแล้วนะพงอังนี่มึงงันนะก็ไหนตรงกรีเราพงอังเราเว้ยเฮ้ยตัวไอดุกันแล้วนะสิก็เขานะรำเขาขับบ้างแต่ดุกันก็เขามันนี่sole proprietors ที่มันเขาjust population Thailand na expand pada seram kho haram khe arona di hai so burden na khatro we kop metha akhang rana ram employment na generate sup no ni bo tum ta ai khan dukan donga ko ma khan na amwa ta atung observation khawa Tamenglong kho employment generate ni maya autonomous district council tung government tung rap mo tha boy ma ga haram we other than private schools ni cũng từ mà thôi government trong sectorเขาอันนี้มันก็เห็นนะ fit in สุดแล้วทำแค่làm cái thôi recruitment นะ it is very lengthy at the same time post อะไรงั้นนั่นทำแค่นี้cáiอันนี้บัมเขาบุตรเขา employment generate สุดอันนี้บ่นะไอ้ขันนะอ่ะตรง observation เขาว่า construction เขาว่าแต่ว่าไงนะ employ สุดเว้ยตัวมาตรง idea เขาตัวก็มาในปั๊มตอนนี้ sector approach เราบุตรสุดเท่าไหร่นี่บ่นี่ก็มากรีวนาตอนนี้ตรงตอนนี้เชื่อสุนะก็มา like minded สมัยปังยุดปัง guide ไหม or physically นี่ company เขา involve สุนอามังอาบามสิfinancially support สุนเรานักนี่เขาแบ่งต่างๆมาใหม่นี่ให้ก็ไม่กรีวแล้วนะก็มา company ให้ form สุวงตรงไง Akiwi Infra Private Limited ตัวนะ company register สุดแล้วมาคุยก็มาตอนเขาก็หาหน้าบ้านนี่เท่ที่ officially register สุดแล้วมา2021 April บุกเข้าตัว Ministry of Corporate Affairs Government of India เขาตัว register สุดแล้วนะแต่วันเขาก็มา function สุวรรณตรงโอเคไปนะคะจนกูเท่ก็มานี่เขาดุการนี่ไปนั่นนายเด็กมีติกี deeper สุภาพงานดุการน่ารักไหมนี่มันใช่นะเขาไก่ไม่ดุการสินะเขาเลยมีติกี deep สุภาพงานคันนี้ thoughtful businessman ขาดสุนันนั่งตรง profit making ขนาดไหมอยู่ตรง employ สนุกไหมรังเดียท่านอยู่ตรง needs ตับฟูปันตาเราหนุ่มบ้าไหมคันนี้นั่งอยู่ตรงทีมกูในตอนนี้ทุนกูเหล่านี้ให้เขาเต้าให้ตรง journey ลงเขาว่ามันใช่มันอยู่ตรง one of the objectives ใน employment นี่เท่ถึงสารนั่นนี่มันใช่สุดดาวกูไหม employ สุบัมโบคันนี้นั่งอยู่ตรง facilities แต่ตบุยนายโบตรงตันนี่วินนี่ให้ Akiwi บังเขาสารเป็นมา share สลับโอเคแต่ว่า construction company อาคัดสุนะ construction company ตัวถ้ามารอยนิ่งดอยหักนั่นนี่บ่มหน่วยนี่que อันนี้ว่าแต่นั่นก็ how up เด้ it is humble beginning นี่employment นี่ generate สุกายนะบ่มเสียนี่สุงามังมันนี่ไปนั่นแต่ว่ารำเขาว่า seasonal นี่สุมาdry seasons เขาเนี่ยมันใช้ไงใน employment ตีนตรง opportunities นายแต่ติงดิวมันกันเขาใช้ไงใน involve มั่งกันนาย situation Thailand นี่ so actively involve สุบมาเนี่ยตรงแต่ store skater สุบมา or ตอนบ่มเขาตอนบ่มา actively out of 365 days either we give salary or according to contracts นะตอนบ่มาaround about 20 hona ye ki on and off done bam ho around 15 na ye or even more ni okay ไปนะทุนกูให้20 years นี่ได้ฮักแค่นี้นางตาซ้ำก็มาไกด์มา private schools รำแต่ private NGOs company สิเขามาแค่นี้เขาเนี่ย organization ปังกุ๊กไม่น่าดีนะ employment ที่มีนี่กุ๊มหลานนะแต่ว่าอันนี้เขา underpaid สมัยนี้ไกด์แค่นี้ให้เขาคนหนึ่งตรง idea เขาดีแต่นั้น underpaid สมัยไอ้รอยขันแล้วไหมไอ้ private school ตอนนี้compare สมตอนนี้รำไงคิดว่าprivate school เขาว่าอันนี้
pam mai ni gangan na ye ni tung batch ko mai ni I wish they have a means to pay them better ni government tuang government sector government school khatom bam tuang ne compares with it is never enough so family khanoi na sustain sun mang tung condition khau ni sai na ina so the bui thiak su tha underpaid su ya tackle su ngam pani bo tu mai tung ni explore su khat tu tha wa nim tong na e klam gi tho resourceful sum pang allow the brilliant minds allow the shape no nim pang si survive su ngam mga opportunities boy my sector khawa my nai tha ta da kam ga ngan ni na so the bui thiak su tha ni school kho allow pang the ka shape ni mutung feel khawa ning ting liang mai or best well trained sun mai ni man sai retain sung am ni bo tong tong ni explore su khat tu tha 11 12 delhi ho ko law ti mai tha delhi khawa zong tong pe ga e atong on uncle khane zo su mount carmel school khata zo sungan law na ka tong pe ya goi hak de private school bam si ni so ani ni ngoi the local tong conditions ani ho economically weak so mai ti ma tho school fees khoni admissions khoni lagai ngam nga ti ni ti kai ngam nga bam khon he ki tho future kho to bui thi so na explore so thawai pani bo to ni study su khat tha ga ra ni mai na ye same ani tuang company khoni de stores de sin bam mai ton na rat na longning law na ton bam khan si ani wa gai hak na ti law ngam ga just for survival ni I have one of the best team in Tamenglong to know there. Day before yesterday, zip mang ko ma ton gan si na horam ngai ki up to 2:30 ni ton lawe requirement highline ni ma khan si complain gom ngai around the complain so so I have the best hard working team very sincere ni longsi mani gaya ni group khawa deserves to my gangan noi de ki I connect to family the luxurious na lo khang ti law ngam ga just for basic survival ni example kha atong stuff na sa roi kana gan ta chat school ku ba man ai so katong burden na atong burden de directly or indirectly ki just for school fees to za hang uniforms na kha kuma survive su khang na kha IT bam de situations roi compel su mam jang hore ni kong hak matong na e future kho maybe we will do better to ni ani kan okay pai na thun ko thang to team ko goi na tan ni thun ko he ni sincere na tan chui na ta law na bam zara initial stage ko hom goi na kumarin ra mai na kum ni na ho tat great way tho ga ran ran ni la taw ko ngai na ni nge kuma nun to team pa ni fortunate to ha wong kam to ngai na ta boss khang la taw ni very thoughtful kuma taw hai tong kha sa na tao anh tong boss ka chom jar na direction guidelines nang ko makawai na overall zauba mini khathek mi ki mutual understanding ram get ta motivate sun yan yo incentives financial be kun ram mas immoral support ni ka ge na ni boss he na ka gan ka thui na kum bisa khona order ran ti thani no khin ni ko jar new bts na nang tong subordinates na ni tan cha mam pang ni relationship ta bth bills to the secret my head secret sani ma kha ke I MNCs khotalam ga hota MNCs kanai ka thom khotalam ti ma tho kan sa kho strict su hak mani saudi we company ga sa ro kan to policies are relax to environment ti lawe so if you ask me if are you going to work in the environment which is very strict dress code ngan nga ani the strict lawe ni formalities khawa or given an opportunity would you like to work for the company which has given you a freedom the way that I hope freedom to company khata I join so kan de so atong personal experience Thailand I entawa I ni boss ram I'm just a part of the company ni mangoi na ya kuma
partake สุนบัมตรงไง so อารมณ์นิ่งเขาสุนเขาไอ้ rigid control นี่กันอยู่เขาเรานี่มาไง I want to give them the independence and decision making เขาแต่กันอยู่ตรง decision นี่รอนะไอ้ก็มา I want them also to grow at the same time นี่recruit สุเรารับเขาแต่ตอนรับตัวบ้ามาตอนรอยกันอยู่ปันตีอ่ะก็ตอนบ้ามันนี่รอนี่มาไง so I want them to grow each step นี่ผมเต็มหัวกันอยู่แต่ small matters เขาแต่เขาไอ้กันอยู่นั่งนิ่งๆเฮ้ยนี่รอยก็อันนี้มาเทียบขนาดพวกนี้ตรง on decision เราขันนี่ platform เขาที่เราเว้ยมางำมาปุกเขาอันนี้เขานี่สุดตัวนั่นนี่ so ง่ายมาเขาไอ้ work site นี่ตัดบัมรำมาไงกลัมคิดว่า work site เขา in charge เราบัมปัวตอนจุยนะตอนบัมได้ sincere นะตอนบัมได้ตัวมันอัตวง trust ไหนนี่กันนี่นี่ไอ้ให้กูมาตอนบัมไม่ท่าเฮียแต่ไม่ได้ชุบว่าไม่ label ให้ด้วยรักขันสิกว่าตอนไงตอนจุยนะตอนท่ารับขัดสิ problem หน่อยตอนไงตัวตรง mutual understanding เขาตอนที่มาห่อไอ้ frequently site visit ชุบว่ามาสิน้องตัวให้แต่ responsibility เราบัมปัวเราจุยเราบัมตรงนี้ so in one way or the other team ก่อนนะ business is all about trust นี่นั่งโดย trusted สุดมันใส่ risk เรานี่มันไหนแต่ท่อ relax สุดตรงนี้ไหนนี่นะครับโอเคzoom เทียนนี่ไหนไปนะชวนกูแท้หนึ่งอยู่ตรง work culture ไอ้นี่หนึ่งวันห้าวันนะของไอ้ตัวมันนี่ลืมไว้นี่ให้ตัว sharing เขากูมาต่อwork site visit ชมกันอยู่ซ้ำตาอันนี้ที่น้องไอเดียนะเฮกี่เขาเจ้าหน้าบัมปังเขาAkiwi ตันทันสนะใช้ retirement ปังกูไหมนี่ details สุดท้ายมั่งไม่ได้แต่เขาต่อปวดส่วนนั้นนี่ส่วนเฮก็ไม่ติงอยู่ตรง credit facilities กูไหมนี่สังไหนเดี๋ยวสักกูมีนี่กุมลานะให้หนึ่งยูโรกุมสนุกเว้ยตุ่มตักตินะคะ deep สมัยนั้นเราต้องเข้ามาต่อ budget ที่ไรนะกุมสนุกเว้ยตุ่มไม่กระสาท่านี่มันใช่ปังAkiwi Infra Private Limited นะ Akiwi ตัวมันอันนี้ตัวไอ้เลี้ยงไม่ community เขาเลยที่มาทั่วเลี้ยงมาละเด้ Akiwi company register สุนี้เขาEnglish จัน option กันไหนก็ทำสุนะ Ministry of Corporate Affairs เขาอันนี้ตัว Charter Accountant ปูเลยจับมาตีกุลาไว้กี่เรื่องนิ่งไม่ ideas ก็ก็มันถ้าจันก็มารำรวยลาไรงามแต่ที่มาทั่ว copyright นี่ไหนนะลาดนุ่มแค่ so อันนี้ local dialect เขาจะบุยพอเราถ้าไงนี่บ่อยขันนะAkiwi ตัวมันอากอยเลี้ยงให้ตุ่มตัวโอเคคุณได้ไอ้ด้วย school กุมบัมดอ east or west home is the best ตุ่มตัว concept นี่เสียงน้อยเหล่านั้นนี่home ตุ่ม house ตุ่มเลี้ยงมาลาทั่วอากีระดิเฮ home house มาแค่ทั่วกันนายคริวลนะอากอยเลี้ยงนับได้อารับมาเลี้ยงได้ตัวน่ะAkiwi ตัวน่ะฟังเราเว้ยนี่ local dialect เขาแต่ตีกุลาที่มันห่อMinistry of Corporate Affairs จันก็ไม่จันนะกันนะ automatically accept สุดแล้วตอนนี้ไงนี่ก็มาอันนี้ตัว company solely focus on house construction นี่ construction บ่แม่นit has a different feel ที่อันนี้ solely focus on the house interior ปู or house construction นั่นแต่ลักษณะเกี่ยวนางเสียนน้อยแท้ไอ้ก้อยตอนนี้แท้กี่ตัว housing ลำเขาconstruction ลำเขาไอ้ลำพันธุ์สีถอยมาแค่ตัวนี้นี่ไอ้นั่งมาแค่ตัวเธอ you just have to approach us อันนี้ว่า last สุดนะ office แบบนี้เราไม่นี่มาไกลกลำกี่ตัวก็เขาไรนะ startup สุดบ้ามแจ้งเขาไรอันนี้ตรง store เขาไรก็มา outlet point of contact นี่มั่งตรงนี้นางก้อยตอนนี้ถ้าอันนี้ตรง store เขาแต่ medical gate เขาขนาดคุย PNB ตรง opposite Daimei complex เขาขนาดนี้ตัวอันนี้ตรง point of contact through stores เขาอะไรก็มาพังไว้ก้อยตอนนี้ถ้าก้อยตอนมาตัวนี้experience มาข้างห้องกงฮักหนูเว้ยแต่บุย design ตอนปนี้บ่ architect ก็ตัวบุยให้เราพังปนี้บ่ mystery ตัวบุยเท่าไรตอนน่ะก็มันก็ถ้าตัวบุย quality แล้วน่ะตัวบุย material ก็เกี่ยน้อยบ่ตัวบุยแห้งเราล้อนี่บ่นี่ก็ตรง issues ก็งั้นน่ะ
rise up ne plus ton ne ta tha ai zau sen bangam ge ni ting mi pum mystery bang hang ai sem roi suna bangam khe ko matung struggle naim kha ta ani kuma open arms platforms na khan lo we you just have to come to us tell your problem we will solve it all tum tong sian lam ki tho audit house owner le ani ka khata kuma transparent suna daily or if you want monthly or yearly kuma audit suna hai ju kai law kan hai khita hai kai law kan na ni transparent sun ti pande on top of that koi tala na interior na kha ha ki no ne tu tha either your windows ni or paints electricity false ceiling ani first point of construction na false ceiling hoi ka ham thong false ceiling hoi ka hau na ta ho even foundation ka goi na koi tong loi rap tu nong tong condition hata bills fulawam de kuma credit facilities ni nang khat tu lawe aya credit card companies khoni tong ta law ti ma tha credit system kini gai na ho ka khan na ti palam tong example you want to build a house which costs 1 crore you have 70 to 80 lakhs but you still don't have another 30-20 lakhs ki hai ta khon bang kan ni tho tong income it will go up to 3-4 years tum tong ai tho but you want a house within a year comment tho ani ro nang tuang 70-80 lakhs naim ta simple na another 30-40 kum of finishing how what it tho ani ro supplements lat na either in agreement deeds a khat honai na ni kuma nang ro either monthly weekly nang ro repay sunom tong according to your budget ta ani pasiam na kuma tamam tong I thought hai ta ani ro putung facilities ta ti parap tu khata opportunities ani khane gaingan wange ki tho ani cater sungam ge alam ki tho ani tung capital unlimited ram ge limit non jang khro tingkom kho kum zu na kha lo khang tum tong ni na ye so ngoi ta lo ni de ma go ni tong ton tom mam ni de ki it takes time ni okayไปนะทุนกูไทยกูหมายตรงเทียกายวินี่ให้ one of the first ของเฮ็ดนั่นนี่เงี้ยอยู่ตรงdistrict house นะฮะ other than government ตวงสุนนี่private ตวงสุนฮะแต่สุนฮะ credit facilities ปามินิถอยรำเกไปนะคะกายหักไม่ตรง initiatives นี่กูมา line minded สมัยปังกระป๋องต้นตาลบ้างมินิหนึ่งครั้ง financial base ตัวกายหักวงคงเฮ็ดกี่เข้าวงตาเรามีให้นิ้วครั้งมี service base ตัวเขานิ้วกันดีไม่แต่เจียนจากไม่นี่นายแต่วงตาเราตัวบ้างตรงไงตัวมันรู้ไหมให้ได้รู้เขาต่อหนึ่งนิ้วตรง policy renew ไม่ได้ตัวเท่าถ่ายมันคือกี่ example ครั้งสุดนะหนึ่งนิ้ว renew ไว้ตัวเท่าหนึ่งนิ้วตาเราไหมให้ยาตัวมา example ค่ะกันนั่นสิสารเราถ้าให้ charge ได้ตัวนี้ให้กายตัวนี้เขานิ้วตรงตาลให้ตัวสารเราไม่ได้ที่นี่คุณอันนี้ว่าให้ credit facilities ตีปรับตัวเขาจะstruggle สุดแล้วครับmany situations ใส่ในทำเกี่ยวรำเขาว่าloan พังกงใหม่ condition สุดแล้วครับพังกงใหม่ situation ขัดรอยบุษน่าจะตัวที่ท่า repayment น่ะจะช่วยมั่งจังครับนี่ตัว district ตัว credibility อ่ะแต่ว่าไก่หักบังขนาดany private banks or anang tuang fund kharoi si you try applying for loan Tamenglong tuang pin code la tha sorry de hani straightforward de deli tuang pin code la ti do they will explore the channel ni kom te ma tho same experience lo mai na ni kha ga nai na kai ko ma tolam ga ta repayment na ka gan kha wang mam ga kha including me, my staff, and company, mo go into effects la met tonggan ni nai kan ka hau rai khota ni even today ko my case sai phang mam de it mainly suna ka hau rai makan ta ani wa opai ma nga ka hau lau ri na struggle suna boi thi so thoi ni zo na khan ma ta churches sai ro ani khang platform ti lawe church ru bua ni kuma tang kai the ki ai roi
first experience ning tao mai right after covid covid hu khoro ani register suma sai kuma informal suna kuma takai bam ni the ki covid gan khawa ani struggle su hak na bam gan khawa Tamenglong Baptist Church ni okay ani roi platform la lawe ani tuang ra kai ta windows ka si ngam ma kai na no batch lawa ani experience ni gai haram ge daw tani but the trust private kai khone trust noi de ki tho church akhat ro deal sumaya it's another level of trust ni Tamenglong Baptist Church scam ro platform la na ani kai na ra kai ni ku ti ma ho daw tani covid gang ta ani ning suna ra kai khata ton la we so hui troi kuma church akhat tong contact ro akhan ni wong khit na wong kan tong ani even Manipur khawna ram Assam hangni church ala we kalam ki tho Tamenglong church roi missionaries ko mai mission work ko mai sai khot ti palo mai naim zo Assam hawani so nang ni roi ni tung ra kai tal la we tu ni nge kiut ni tung church ni tal la no pandai na kan te gong ma ta ani no tung am khe du we ni ani talal za mang bam hode ki tho as Manipur peng ni tala khona ani ta goi na ton la goi church song experience a goi hak te ani Assam hang tan na ton la m khauta ni ra mai pu wa missionaries na kmai Assam hang ta da ma za de tam ga hota ani company zani thailam ngo khon he local pang ni nang ni Tamenglong pang roi pu church a ton la de ha na sa ti me tho missionary pu wa thau rồi thì nó cho nó phu ngan nga last ho atong contact phang re na phone chuang da to ni okay grateful su ha ge na phone chuang ba ta long ning kharam ning taw ni pai na nai Tamenglong church se ning jam the mandiu the to sem the hangrum the du gai long khaw ni tong current latest project du gai long ni khatam ba me ma church ka thum padai ho ni engage la bam de for this winter ni so church song kai me ha focus on taw mam nin zo the gai ha ge kai private ni gai ha ge ki church na ta ni to ho ni ko prayer support ni gai tab di he ni whole family whole village whole community ra kalum na bam khani church ni to institution gai me khare na ai ning it's not only about religion ni laun tak siam khawne institution go hak mai khade serious matters na law ni mai khade na ho ai ni lom ning khala taw okay pain thun ko kum hai kha nang sarai kam ma credit facilities tong khawa sadhan khaw tan bam pu kharna ni meeting khawni salo na Tamenglong to nga Manipur district pangsit Tamenglong tong part 30 to 40 tang he hai tang kan pang ho bank pang ni chaw chui na ti ni di he na sa ni che district he zu Manipur long ta Tamenglong ta risk ta kaw hang ani kum sa lo na kum tim ho jaw ho chaw chui nai na khong he na new credit pa me ni hai la na bank pang khar la ni me ni genuine sum pang hang si effect so he na ka sa ti chui ma khar na ni kum thai atong on struggle khro ani credit facilities a katin si try su jam tong lam tho ai ka haw rai khaw Tamenglong ho banks nai mgoi khaw I approach ba ta being unemployed with no income how do you get funds to tong ta ni struggle naim jang khro ani try su ja khaw na ka haw tong okayไปนะทุนกูเทก็มาตันตินสีกันยิ่งใจให้ง่ายเอาง่ายนังก็มาให้หลังแต่ก็มาคัดเทศนี่business คันนี้มากูเราต้องเทศมา personal เขาสุดนั่นนั่งขัง most challenging and best part of being on this company ตักตินเชื่อเรา okay that's a good question challenging first challenges สุขนี่challenges อักขังสุนะแต่decisions making ho akhang challenging so hak mai sauri rabe kalam ki tho tawa company ho masai ga na bam si shareholders tuang kum tha tuang partners and the director khani jesi gang mai tu nang thai ni thamani kumai hanum chai mai
Jisi gang mani director suna ba me director kan nai company kho minimum requirement nak nai na ai kha thek ma ya jisi gang ma ya director thek ma kamai hai ka hau rai kho to ani ta kuma groom sulau dai ki tao suna ho active suna company kho involve sunga mam jang khra ka to ne nam jang khra ma ya kuma fully focus suna bangam manga bangwa ta last decision ho ai de na lonim ta so decisions dot ma khawa lost hoy la kan tha it impacts you for 2 3 4 years ni incident khana ye ani tung project dai my project a khat khawa ai re tho credit to ne ta de atung team ro ho support su mam to ke nang tung final decision ti ho to ma ta ai re hai nin to na khon he with mutual trust ni ti lo rap to khata ta man affect su bang na ni so ta ho ani decisions lo ma ya conscious su ma na it is a self thought it comes with experience ni conscious su ma na lo ba ma ni kuma develop su na day to day activities khata kuma skom thawai pani bo aya atun tan ne ram roi nu tam ngai tu bam si nu khan ni de tum tun han na e ki tho put tun ta ho kom thawai pani bo pom ma khau tong co workers ni kom tha work sai kha bam mam pang ni consult su na ta ho kuma tin na realize wang tong na e decision making khada puro team management ani kok ma na e kalam ki tho ani tong background na bye dai khtung individual bye na wang khata to make a team aligned with your focus ni with your dream hai ko matani de ni ting ko ma we are not focusing only for 2 3 years we want to focus for the long term ni long term vision na nang tung vision ta nang tung team ta align sulaw ni kong hage kom ti ma tho team building ani kok mai khana ye man sai ta manage su mai to ma ya kong si ma tung challenges sek na ye I'm still learning ni ma na khat su ni improvement su na bam ni mo tha tong shortcomings ni pai na nai ka ne team ka hau rai khata kuma ani do ma bam my team ani roi gan sector recruit su law na even just after 1 month 2 months ani vision su la mai tung the align sung amanga takamani na ye ne so man sai ta manage ni mai to many challenges pai na na ye okay kumita best part challenges rồi thế thì best challenges part gai ngan ne ki khoi roi ngan la khani entrepreneur tong goi ma khatro ai ko ma experience upon ne na ni ning mage ki tho nang roi decision a khat la ma ya it impacts even to the family unknown ni ning ma dak danga akhanga den robam si wang tak lang ma azu wang bam si mai pui gang khadro nang roi ana tanin duang la ma no ram sala nin thia thai mga ga bam khaji thai mga bam khroi sai ho ha kom tuang ton na income skatin na city lam jang khroi kana ka na family na settle su na kano ta kom school na city tat lo no mutuang condition ti palawe na gan na si pon na wanga kani tuang gratitude sa len am gang kha pai na den ro ma goy ya kuma amu kamani na ni hai kom tuang feelings it is very rare phang kong hak de na ning de so kong abam si ai maram koma to pa ngam mga bam si impact so my feel sa khon nai de tuang feelings a khang go hak ma khare na ni validation to ni ya kuma joke so my date ki nang decisions making sam ngan ta quotation khala to follow your brain because your heart is an idiot na kung
อันนี้เขาตา finance ตัวก็ได้ทำ mutual trust เขาตาถ้า fail สมัยกันฮักนั่นนี่ microfinance ตรงติดนั่นสิ my experience นั่นเขาตาให้ตาอะไรที่นี่ตรงก็เว้ยนะแต่นุกมากอะไรที่นี่ให้ mutual trust ไอ้นี่ที่น้อง finance ก็ strict สมัยนี้นะของให้ตรงตาทางนี้ที่นั่นสิละตาไหนเขาว่าตา experience การด้วยสินะบัมเด็กตัด good นี่ไม่กันหรือไงนะบัมเด็กไม่ที่ว่า experience นะไงสินี่ละตาได้เห็นนะนี่ไงให้ตรง sector เขาไอ้นี่ก็มาlet's get back to นาง exam third time ท่านะ fail สุ่มนะตัวบุยเทคสุดท้ายโคตรเจ้าตัวนักขันบ้าไม่ปูขังตา if you could go back นี่ตาตรง knowledge ทุ่งกันอยู่ไว้ท่า what would you give advice แต่นางบีที่เรานี่บอกไม่ท่า any assurance นี่ก็ขังวิละท่าเรานี่บอก fresh graduate okay I have to imagine myself fresh graduate okay confused สมัยบางกันเพนี่ pressure นี่อะไรกันเพ parents it's a time of confusion นี่นางสาวไม่ก็มา don't follow your heart today ละ follow your brain because your heart is an idiot okay fresh graduate ปั๊มกันเขาแต่ struggle สุขักมากันนี่at the same time นางรอยนางก่อยคนมารอย community รอยมันจุดมันไม่นางตอนงามมังมากันเขาแต่ you feel yourself very small นี่ if I am to see that person today I would just say be happy นี่ one way or the other ก็มานี่ตัวปันตีให้ก็ใส่ด้วย life is very short นี่ปันตีดูได้ so be happy to wake I respond in my khada was short so many night to live 80-100 years it is a very long time ni so one way or the other nang kachang nang khang sang wa ni long long kan ni dai ra ko roi ni purpose a khan noi na mun sai ta kan di kho ti long lam jang kharoi nang tuang purpose one day or the other nang recognize na putung channel khata ko ma ta kan ni dai na ho sai ho lom de so don't be nervous ni nang thought magan nang ton bom meta ko mata even in a small things find happiness ni longai manga at the same time be willing to learn ni learning go hak ni magan ni be willing to learn also do little saving okay because saving lam how I regret so hak my experience by na na kalam ki thop I MNCs ko tan ta mga hota experience ga na ku mga hota salaries forget about salaries atong last job hota ni incentives parameters it is very good so atong incentives monthly ton chui na ton tha monthly income atong monthly incentives I endo mama pu boy heng tom mam pu tong lai compare tha it is 3-4 times ni figure ni sala kham teo ni ma sai pang figure interesting su figures so na tho I tan na maning sa details so na I ta how disclose so okay ki tho for the sense ni hai kom bam tong ai ki tho long ren ro na ma pu roi kane to basic daily struggle thang ta ti law ma tuang roi another platform khata ti parap to khata expenditure ani khat se care so ma khe arona ram nga apam pang ni ko moi de ni tuang community khro mainland India khro ando mam panga they are very conscious about savings ani hokom khe phangai lo piwai lo ni plus credit cards Citibank ra in terms of like silauti metho atong expenditure swap su ngan lo rap salary pa thati ngam putung condition kho te khan lo ti ai pa nan za ma tong nai saving is nothing but a discipline ni nang saving su lao bam khon ne tho you don't have to take loan ni nang ton 10 years 20 years or even 5 years ton la ma ta nang saving katen na si su lao bam khon ne tho nang anytime nang wa ton ni mga kha or the day comes when the opportunities opens for you nang kuma ilai na kha ton no tung condition na na when it comes to saving it's not about saving money in your account there are different way to save ni ke aro especially youth
ai akoi no pui tangan na te school ku bam pui tangan ai putuang discipline na tonja kho na khan bam tong savings su tha ani community society kho allow de to bui thia thoi na ne permanent noi na ki tho even about minimum te wa platform goi ran ha ni dau song ni bank deposit suna fixed deposit suna bam kham mass you can do SIP SIP ta nang tong phone khoroi si suno thani SIP growth kho zero da kho angel one ni platform goi ngan na the so 100 rupees it is your pocket money now student pang khang dai students or if you're working abroad outside ta ani pang pang abroad India bank tan in terms of lakhs pina bam de ki they don't know how to save ni after 10 years struggles bam ni na gai de they have to go to work every day why saving habits are new forms la mam jang khro nang tuang saving box khaw koi khaw naim khaw savings la tha when you need it ding bo pana senanu de ki if you do SIP let's say for 3 years 5 years it will make a difference finance lam khoning teng pan roi so 7 wonders ni kan di khaw ha ram ge Taj Mahal ko mai ni 7 wonders pan kan di khaw 8 wonders khaw to tha it is compounding ni you save at the same time nang SIP sulam ho let's say minimum 100 sulau tho ngam pang 500 su tho or some in terms of thousands some in terms of lakhs SIP sulam ya nang zip na bam si nang boy hang ton to na bam si club ta na bam si it is compounding your money very slowly ni mathon nang tung saving habits are nai the tho after 5 years you could be a difference atong personal experience ai ton ton chambam pu now he's a property what about me where are all my money gone I realize na bam de so if I'm to go back to that person I will whisper him please do some savings okay gahage kuma ta financial literacy kuni ni na salom ni kai hak the ni to previous case den ni kum than ngang khaw kuma regrets ka sa hon na he na sa moi he na ni ta saving ha ni to youth nang ta salom ka min lai boi na ta youth pang ni king out na gai rap ni me khong het na ning ni ka struggles na ka tong problems bai na bam nun khani ka ge na mi la ni khong het na ni ning mam goi na hai saving habits inculcate sum ni support na ni kuma share sala ni the formal mai mi ta ho ni he kharing nga lal kho ma ta ho short answer kuma question ka sa khatanai na khani kum da la khani one word or one line nervous kumi ta ho tao business startup su mi kan khawa tao cái khả cái question này sang mãi nên sao rồi này tao tụi họ nhiều startup số này tụi họ dukan làm này tao customer gồm phân đại tụi mày tụi khát nai mới khâu tụi thao tao họ in terms of crore and crore nàng handle số bao nhiêu này nàng dịp thao với tụi thà you have tan này đến ra để cái hay tan khang na cái nó bao nhiêu it's kind of blessing in disguise in cái chan này bao nhiêu so one word nàng thì sao ni bữa khawa in one word or one sentence sentence it is a God who set a purpose ni okay anh ning mang mai de tao from 0 point to tao ngan ning la tha I have no knowledge I have no experience ni but rago roi kuma akhang plan set la bam jang roi ka hau roi tao ngan kuma I ning muswang si goi na pa me tu okay if one word God nang book ni reading habits ni na khong ed ning khawa any book na youth pang recommends like any book many good books but psychology of money ni it is a good book about savings ni relates to how saving and SIP su bam lam khawa psychology of money is a very detailed and good book okay Morgan Housel ro hilaw mai ni favorite Naga musicians favorite Naga musicians I Delhi bam do ho notice to the tho kai khon kom na de hai I mean you are totally in different place people who doesn't look like you who doesn't eat like you ni so ni notice might to it ha kai khon khat na khaning law te ma ho ta notice matung artists I internet kho ma tha YouTube kho search up to ma ha alobo naga do ta parai na ni alobo naga ta ai kuma follow suna bam to ngai
real ni real ti ma hodau ta ni ke mathang padana Ruben masangba ni angkol mai pu fox singer de Delhi khawang la na so for timing kuma follow tada bam de ke first na thoi lobo na ga ta follow su tham thong. Okay. One fun fact about you that most people don't know. Fun fact. Doesn't know. I music artist atung gan sai ro sana character lui magai tuwe gitu. Heavy metals ko mai. Rap songs ko mai king gaye. Okay. Example aro Metallica ko mai king ko ta AC/DC ya. AC/DC ko mai ani tu religious perspective horizon awang tha scope malu ho king de tum pangai gitu. I'm drawn to it ni. Kuma thai madak danga YouTube khone you listen to those songs and next it prompts you ni. Umte ma tho ta na bam ga khata khat ara ke ha malu la na next AC/DC padna ka ngam ma ta ma me tha. Ning magdak danga musiking bam ena ni at how many nai ni. So unexpectedly hakum tung how fun sun khaba many nai. Okay. Personal semana ni, tau being a very eligible bachelor ni, your ideal na tuna pangkal ni for your future partner kana zaman. Okay. That is one of the problem. Example ta sa tol sum bam dong the. Kapa si ta padano ma kha ni. I had very introvert sumai saya. I introvert suna bam jang khra. Atong life partner to ho I don't expect to be someone financially sound this and that, but someone who will really understand the person who is inside me. Okay. Or someone who accepts me a person as I am. I wrote chapel piuna, quarter pants on a t-shirts piuna tabam si. Understands a woman who will be understanding to me ni sophisticated so hakram ase koma pam sunan to nga lunu manai tha. Okay, that is my ideal woman. Okay, thank you. Kumitho single or taken? They're comfortable so ta single there. Single, ready to mingle. Okay. But sometimes the times doesn't suit me. Family settles with any struggles with many so I'm giving some time to focus on what I'm doing. Once it comes to a certain level, it's an open arms ni. Okay. Kumito kagan cara magana kum arranged marriage kum gosi na boy ni introverted ramo ni. You never know what's going to happen. Or true love wong rabe to extrovert inside of you papni katong on time na he ni ki ho ni to society ko ni to tingkum thelai na measures na kuma pressure gong ga he kuma obviously nang khani kum gong kan het na ning ni kum gan kha nang ho tawe nang tong career hang focus ni de na ni kuma sala hek mit ki ka gan di he to na saba minong hang ta bui message la ni bo. Okay. Society khani societal pressure you notice India it is a big thing. Western societies are open suna therefore it is nothing to them ni ki ani tuang society kho ani ngan ma khang thoga mai de ki tu ma khanga certain age limit tang tha nang mi beauty or even nang tuang natural process ko many affection way to matuang concern khotro or a mother or a father, let's say parents ni kan apa nga na ka nga mingam kan panga an new society ro perception maya hai ta kan tong main focus ni he na sai concepts lam ni nai kitho the world has changed niแต่ว่าอันนี้บัมWestern societies เขาก็มาเขาได้แถวมาเลยinfrastructure in terms of thoughts ก็กวยนะเขาเนี่ยคิดว่า
ani taw ngang my generation na we are mentally physically through phone or one way or the other connect sungam hena develop societies hang noi ma thiek ta putung trend ta wong hena so ani doi thak hit kal nian kit minian kit to ni matung training wang pne ni it is a fact ni there are civilized and developed societies like Japan ni or Europe, most of the countries in Europe there were putung struggles wa hena goi da kal za ila mi za ila mini goi there for the reproduction ni anyway man sai how reproduce na kuma future generations na bamni dai tama goi da kitho train na kuma kal kid minian kid kal kid you will enjoy ni parenting so my lao to ti doi thao na kuma ko thao mai ni it is another joy for you and me to experience ni kitho singles na bamai panti ni enjoy so my khade lam tho you have a freedom ni nang ro I close am kuma I'm trying to find happiness in every minor things little things you do atong burden like so my anta kai khut manga kuma I freedoms na long ba mani I enjoy so my khade period a khatho kuma enjoy so ne tu ning na khabam tong de so tu ma khangin ta wa options going on pathe the technology has developed ni right khatho if you have your future generations if you cross these certain limits it is impossible to bam tong take it so Rasi mga the Franks you can froze your eggs ni or there are different technologies that will give you children even though if you marry a little bit late don't be too late but then if you want to enjoy some time it is okay the world has changed so mindset has to also to be changed okay atong observation de job ni lan kham khai ni okay this is what I take chân cơ kuma mu goi na kum khit pa khang hon nai na khong het na ning ni hai ni share slam da thon ko the kuma nai to interaction ni sang si ni kai kan he ni kum dong khaw ta ho luai khang sna any last message na sala ni na ta kum sala no last message ni okay kala sam kuma I ni experience ni gai hak mai ni ram ge I'm still very young and then I'm still learning ni it will take a lot of experience to advise someone but the new society how unemployment ni guys see but many and everyone cannot get a good government jobs ni ren raw they out of Manipur the Delhi how ni pamnong sai ren raw how many no but Manipur house na how it is very relaxed job so government jobs don't ni na bam si phangam khe because you have to be very qualified you also have to have money bribery it just become very normal ni bribery it is a big issue out of the state Delhi how CM tangan top officials tangan arrest ngam de but not here in Manipur ni Manipur tong situations ta kong khang matung situations ma so you have to have knowledge at the same time you have to have degrees and certificates and money manpower and backings all these things so magwa na khang accommodation ngam khe plus AI into technologies artificial intelligence ko my government sector ko implement sulam gan khawa jobs opportunities are rapid company kalam tho right khaw gan ru ton bam ni maya just one person can manage now so government tong employment opportunities are rapid kaim gan khaw opportunities boy hang ani focus ni to ni nai new society how if you are studying school ku bam tho government job hang ni we have to change that mindset ni so school ku bam ya sai mai the ki school ni restructure sunga na ni bu thie kho ni ata environment ka kho trends lo ngam ni bo to ni restructure sunga nga youth pang ai ko ma lari cham tang ai do khan ma mai feel khaw arom chon na pu pu rom chon na ba mai feel khaw phanga ma ge thni the world has many doors ni na khang chang go ga ni lo khan de plus if you are someone who want to start your own thing if you have that passion ni or if you're someone who doesn't give up if you're someone who is used to failing nang fail so bam say
you get up and then continue in one way or the other ni. Let's say if you're not afraid to fail, or misconception is like, if you're a businessman, you are your own boss, you don't work, you only give orders ni. Entrepreneur, you serve, the community, you serve your employees ni. If you have that passion, nang zipzong khosin sa ero en chi nga thangam ko matuang lungning nai ta tho start your own thing ni. If you don't know how to start it, like me, ask from someone else ni. And if you don't have the money, don't worry. Business starts ni maya sien ani starts from tongram ge. It doesn't start with your own ideas also. Ki sien nine starts from among many side no confidence me and I'm sien money starts no there na Iceland there. There are many fields where you can start without money. Just sold your brilliant ideas alone. So nang tuang ideas nang practicals na tom pangam di weta. Don't die with your ideas ni. If you can really channel that into something, don't worry, just go ahead and start and fail. If you fail it, start again. Okay. Heta hini. Pai na kan thungko the satchui din chui lo kan the kuma if there is a will, there is a way tum ta kuma nirisun ye ta ho ta skills ma khani ta details sa kai kam ta kha karam ta kha ka hon rap ni he tum ta future kani aspiring entrepreneurs sun kani kuma encourage la na tong interaction ta kharenga la the satchui na dau chui na kani nang tong ideas kai me azu shares law mi khan ta thunko the kuma Akiwi Infra private limited company tong connect sunu my details and the description in my shares lab the na masala ni the kuma voices unveiled how zalo na bom gai mai khani ma chuang la na bom gai me ko wai na tani chun ku the sai khang tho hai kharinga la the. You are watching Voices Unveiled with Guikhan. Thank you.